Mladene, ova predsjednikova najava ponovo je otvorila pitanje planova u vezi sa proizvodnjom nuklearne energije u Srbiji, ali i dilemu sa kim država planira saradnju, Francuzima, kako je ranije rečeno, ili sa Kinezima. Pa da, Francuzi su već napravili tu studiju, tu procenu kako bi se nuklearna energija mogla iskoristiti u Srbiji, a ne treba zaboraviti ni to da su i Rusi iskazali isto želju da sarađuju sa Srbijom po pitanju upotrebe nuklearne energije, a postoje indicije da bi i Sjedinjene Američke Države mogle da se uključe u cijelu ovu priču, to jest da daju svoju neku ponudu. Ono što iz državnog vrha stiže kao poruka jeste da bi prve nuklearne elektrane mogle da se izgrade u Srbiji, to je da počnu sa radom 2040. godine. To je veoma kompleksan proces i sistem izgradnje takvih postrojenja. A šta sve ovo sa Kinom znači? U nastavku razgovaram sa Dušanom Vasiljevićem, međunarodnim ekspertom za ulaganje u oblasti energetike i strateško planiranje. Gospodine Vasiljeviću, dobrodošli u N1 studio uživo. Prvo da razjasnimo, predsjednik nije eksplicitno rekao gradit će Kinezi nuklearke, ali kaže zainteresovani su za oblast nuklearne energije i to bi što oni nude bio spas za energetski sistem u Srbiji. Da li onda to znači to? Nuklearke kineske možda dođu u Srbiju? Eto nama radosti, 100 pun izbora i svega i možemo da biramo, kao što ste rekli, između ovih nekoliko opcija. Kinezi naravno da jesu jedni od potencijalnih isporučilaca opreme za nuklearne elektrane, kao što ste spomenuli i Rusi, i Amerikanci, i Francuzi. I sad, doduše, svako od njih ima neke svoje prednosti i mana, jer to je ipak složena tehnologija koja zahteva dosta znanja i dosta vremena, pa i dosta para na kraju krajeva. Kinezi su, to treba znati, najnapredniji u razvoju nuklearne tehnologije od svih ostalih. Oni su od praktično ničega došli do jednog vrlo zavidnog stadijuma. Čak su sada skoro izbacili jedan model nuklearne elektrane koja se hradi helijumom, znači nešto što toga nema već recimo u ovim drugim zemljama, koji je jako pouzdan, siguran i tako dalje. I oni su čak po ceni jako povoljni, što bi moglo da se uzme u obzir. Za razliku od njih, Amerikanci koji imaju ubedljivo najveće instalisane snage nuklearnih elektrana, oko 95 gigavata, oni imaju pouzdanu tehnologiju, ali je skupa. Francuzi imaju isto tako sigurnu tehnologiju i relativno velike kapacitete mogu da naprave, ali to traje i mnogo košta. A kod Rusi su najveći izvoznici te vrste elektrana, ali je kod njih pitanje geopolitičkih rizika kojima smo mi sad izloženi po sasvim drugom osnovu, doduše opet u energetici, ali evo vidimo kako se to prelama preko naših leđa. Koga biste onda vi kao ekspert savjetovali ili izabrali da bude neko ko će da gradi nuklearku u Srbiji ako do toga dođe? Pa pazite, nije to baš tako jednostavno, to nije kao da idete na pijacu kupujete paradajz, mislim, morate da se dogovorite prvo bi nešto te stručne javnosti koju mi do duše nemamo previše, ali imamo bar nešto u energetici, treba da imamo šta je nama potrebno, u kojoj meri, kog kapaciteta, šta planiramo sa time da radimo, da onda predvidimo nekakve preduslove, pa da onda u odnosu na to se traže mogući partneri koji će zadovoljiti ili sve ili najveći broj uslova. Dakle, ne možete sad jednoznačno odrediti najbolji su ovi ili oni, ako hoćete najjeftinije jedno, ako hoćete, ne znam, najduže drugo i tako dalje, ali u svakom slučaju postoji izbor. I ja mislim da je, da kažemo, izbor nuklearne energije kao dodatnog nekakvog našeg energetskog oslonca dosta iznuđeno rješenje, jer mi nemamo neku posebnog drugu varijantu i kako bi to rešili. Mi smo kao zemlja, znači ne posjedimo neke posebne energetske resurse, mislim, bar ne ove mineralne, nemamo naftu, nemamo gas, evo, nemamo naravno ni nuklearnu energiju, ni nuklearno gorivo. Ono što imamo tu vodu, imamo ugalj koji je lošeg kvaliteta i nama je potrebna jedna mnogo brža tranzicija nego što smo do sada imali. To je dosta sporo trajalo i mi smo sebe doveli u situaciju da praktično nemamo izbor, nego sad gledamo na brzinu kako ćemo da uradimo, a izgradnja nuklearke je sve samo ne brz posao. Jer ona zahteva da imate pre svega znanje da to isprojektujete, pa da ga izgradite, pa da sa njime upravljate, pa da imate posao do duše odakle da dovučete nuklearno gorivo, a i da imate kude da ostavite nuklearni otpad. Dakle, sve treba to, a mi nemamo ništa. Spomenuli ste, dakle, nema te stručne rasprave. Da li je na predsjedniku na kraju da odluči ko će graditi nuklearnu elektranu u Srbiji? Evo, on, kad god se spominje ta mogućnost, on je taj koji nam saopštava te informacije, onda tek dođe ministarka energetike naknadno. Dakle, da li će moći to da se radi samo uz njegov amin ili će to morati da se
proširi ta priča? Pa ne, mislim, on je čovjek koji se nalazi u jednoj od ključnih pozicija u državi i on može da predloži nešto i da inicira neku stvar, nije na njemu da odluči, jer to su više kompleksna stvar, to nije stvar da mi prelomimo preko nogu. Ja ne verujem da bi se bilo ko usudio sam da o tome odlučuje. Prvo, nema tih mogućnosti, nema tih kapaciteta, a to je onda neozbiljno, znate, ne možete vi o tim stvarima tako rešavati. Tako da ja verujem da je ovo više na tragu nekakvih inicijativa, da to mora da se reši, da se ispitaju mogućnosti koje će za Srbiju biti najbolje, a ne da će sad on ili neko drugi sam da rešava, ni on, ni ministarka energetike, ni nemam pojma ko drugi. Ne, mislim da ne. Ali ako mi razgovaramo i sa Rusima, i sa Kinezima, i sa Francuzima, pa evo sad i sa Kinezima o ovoj mogućnosti, svi su zainteresovani, ne postoji šansa da svi oni zajedno sarađuju na tom polju u Srbiji. Gde nas onda ta cela priča vodi? Mi, kako smo rekli u razgovoru kad smo pričali telefonom, Srbija kao i po pitanju spoljne politike očigledno pokušava šta, da sedi na više različitih stolica. Pa da, to je, da kažem, jedan princip koji je dosta rizičan, jer vi onda dosta dugo vremena pokazujete da nemate jasnu ideju šta hoćete. To je kao kad uđete u radnju i sad birate između 5 stvari, nikako da se rešite šta hoćete. Zato što nedostaje ni prethodni korak, kao što sam rekao. Treba vam biti jasna slika o tome šta je vama potrebno, da biste vi na osnovu toga tražili šta možda odgovori vašim potrebama. Ovo je više, eto tako, izvikivanje, ispitivanje ko bi šta mogo, kako bi mogo i obećavanje da bi možda neko od njih mogo da se uključi, da se pojavi ovde kao neki partner u tom poslu, ne bi li se na taj način obezbedilo možda neka druga vrsta podrške, politička ili ne znam ja kakva, jer Srbija se nalazi u dosta nezgodnoj situaciji i svaka podrška je dobrodošla, pa se ona kupuje da li kroz opremu, da li kroz oružje, da li kroz energetiku, da li bilo kako drugo, ali u stvari za to treba puno više vremena i puno ozbiljniji pristup. Svakako ćemo o tome još razgovarati. Hvala vam mnogo na izdvojeno vremenu. Hvala i vama.